Ini adalah silaturahmi. Silaturahmi jalan ji hana lain titijak bak syurga. Silaturahim yang lainnya hati tenang, pikiran tenang, malaikat senang, syurga senang, ulama senang, Quran senang, Nabi senang dengan silaturahmi. Buat silaturahmi, papa, papa, rugo, malek, gesun, tersisi. Ini buat silaturahmi. Belum tinggal apabila haji ke ulama, bedoan dah buat silaturahmi. Beri-beri rahmat oleh Allah SWT. Dan dengan jalan menuju oleh Allah ba'uro yang nombor ba'uronya Lunuk bite ba'dron yang pertama berlaga Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin yang pesan orang yang orang kana orang pertimang syariat, orang pertimang iman, orang pertimang Islam, orang pertimang tauhid, orang pertimang ma'rifat. Tolong usaha kekal wudu. Tolong usaha kekal wudu. Bilal bin Rabah kekal wudu hidup-hidupnya. Suara kakinya sudah di surga. Itu pikat betul. Kamu kadang-kadang tu punya nak pegah-pegah tiga urung dua lain, syuk pegah tu gerong. Dua-duanya kunci pegah ngabung. Ingat yang orangnya bawa abung kan pegah. Kekal wudu, lara wudu, ilmu mudah, akai god, akhlak mutua. Paham? Ada kotor badan ya beliau ya. Yang lu pegahnya ada kotor badan ya beliau. Lewat orang alim ulama katanya. Lewat orang alim yang berkah ilmu katanya.